Batman protiv Terminatora. Ovo nije borba heroja, ovo je čovjek protiv stroja stvorenog da ga uništi. S jedne strane je čista snaga, čelik i programirano ubojstvo, a s druge koji planira 10 koraka unaprijed dok krvari. Kad se meso i metal susretnu, važno je tko će prvi smisliti kako ubiti. Tko zapravo pobjeđuje? Raščlanimo to. Bruce Wayne, dječak iz najbogatije obitelji Gothama, činio se predodređenim za život privilegija. Tada su pucnji u ulici zločina odnijeli živote Thomasa i Marte Wayne pred sinom. I u tom trenutku Bruceov život zauvijek se promijenio. Zakleo se na nemoguću zakletvu da će sve što ima, svoje bogatstvo, svoj čak i svoje tijelo, posvetiti ratu protiv zločina. Iz te zakletve nastalo je nešto više od čovjeka. Nešto čega će se kriminalci istinski bojati. Postao je Batman. No postoji jedna stvar u vezi Batmana. Očekivali biste da bi običan čovjek bio izvan svoje lige u svijetu bogova, vanzemaljaca i čudovišta. Ali Bruce, on nije nimalo običan, istrenirao je sebe iznad granica vrhunskog čovječanstva. Što se tiče snage, ovaj čovjek može bench presati više od 1000 funti, poderati čelik i baciti protivnike teške nekoliko tona. Njegovi udarci ruše zidove, a nogama izbacuje meta ljude u zrak. Ljudi vole reći da je Batman samo čovjek, ali ako bolje pogledate, vidjet ćete da je on u istoj ligi kao i super vojnici. Ako je Kapetan Amerika zlatni standard ljudskog potencijala, Batman je rame uz rame s njim. Izdržljivost, Batman i to ima pokriveno. Čak i bez odjela šišmiša, Bruce je podnio kazne koje bi ubile gotovo svakoga drugoga. Razgovaramo o udarcima Čudesne žene, Venoma, Banea i Deathstroka. A s Oklopom izdržao je metke, eksplozije, struju i udarce od Aquamana, Profesora Zuma, pa čak i samog Supermana. Ponekad kad nisu imali snage. Naravno, ozlijedi se, ali činjenica da se može ponovno ustati nakon takvih batina govori vam sve što trebate znati. Zatim je tu brzina. Batman se ne kreće samo brzo. On se kreće toliko brzo da obični ljudi izgledaju kao da stoje na mjestu. On izbjegava metke cijelo vrijeme, i to ne samo slučajno. Govorimo o izbjegavanju rafalne paljbe iz neposredne blizine. Čak i reagira usred kaotičnih borbi gdje se meta ljudi kreću nad ljudskim brzinama. Za njega je to samo još jedan utorak, ali pravo oružje je njegov Batman se smatra jednim od najvećih majstora borilačkih vještina u DC stripu. Savladao je svaki borilački stil poznat čovjeku, plus nekoliko vanzemaljskih za svaki slučaj. Može mijenjati stilove usred borbe, predvidjeti sljedeći potez protivnika i boriti se s takvim instinktom da mu tijelo reagira prije nego što mozak uopće stigne razmisliti. Držao se ravnopravno. Protiv boraca poput Lady Shive, Brončanog tigra i Karate Kida, koji su među najsmrtonosnijim majstorima borilačkih vještina. I češće nego ne, Bruce pobjeđuje, jer ne samo da se bori, već nadmudruje, bolje se prilagođava. I nemojmo zaboraviti spravice. Batarangi, eksplozivi koji mogu odbaciti kriptonce, električno oružje s desecima tisuća volti, zvučne granate, plin za onesvješćivanje, što god poželite. Sve je u pojasu s alatima. Svaki alat ima svoju svrhu, a Batman zna kako ih savršeno upotrijebiti usred borbe. Ali na kraju dana, ono što Batmana čini zastrašujućim nisu ni napraveni trening, već genijalnost. On je majstor strategije, taktičar, čiji su planovi mogli i jesu srušili bogove. Čak je i Superman to rekao. Batman je najopasniji čovjek na zemlji, jer kada Bruce dobije vremena za pripremu, gotovo nitko u DC svemiru nije siguran od njega. Zato je Batman više od samo zaštitnika Gothama. On je više od samo jednog od osnivača Lige pravde. On je dokaz da čak i u svemiru punom bića koja mogu savijati stvarnost i razarati planete, jedan čovjek, odlučan, neumoljiv, neslomljiv,
može stajati uz njih. On nije Bog, nije vanzemaljac, nije poboljšan nekim laboratorijskim eksperimentom. On je nešto strašnije. On je Batman u budućnosti gdje čovječanstvo gori, nešto hladnije od smrti, izlazi iz pepela. Ne krvari, ne osjeća, ne zaustavlja se, to je Terminator. Savršen odgovor Skyneta na čovječanstvo. T-800 i njegov unaprijeđeni brat, T-850 nisu samo roboti. Oni su strojevi za infiltraciju izgrađeni od kostiju apokalipse. Svaki je prekriven živim tkivom iz spremnika, topao na dodir, može se znojiti, krvariti i ima senzore otkucaja srca. Ali ispod tog mesa nalazi se endoskeletno savršenstvo, borbeni okvir od hiperlegure, kovano da izdrži nuklearnu vatru. Izvorno dizajniran za infiltraciju u ljudski otpor, T-800 je napravljen s jednom jedinom svrhom – istrebljenje. Njegov neuronski procesor je računalni sustav za učenje, sposoban prilagoditi taktiku usred bitke. Svaki susret ga čini pametnijim, svaka meta bržim, a svaki neuspjeh smrtonosnijim. Fizički, Terminator je hodajući tank prerušen u čovjeka, visok preko 180 cm, težak gotovo 180 kg legura i hidraulike, može podizati automobile, probijati čelična vrata i drobiti lubanje kao da su od stakla. Viđeno je kako golim rukama rastavlja vozila pune veličine, nadjačava kibernetičke protivnike. Zato su mu bliski hici i sačmarice poput uboda komaraca u Terminatoru, Infiltratoru, u stripovima Dark Horsa. T-800 su probijali barikade i ignorirali protuoklopnu municiju dovoljno dugo da nastave hodati. To je zastrašujuće. Nestaju, možete ih spaliti, pucati, zgnječiti, ali puzat će dok misija ne završi. Preživjeli su rastaljeni čelik, visokonaponski udar, plazmenu vatru i izravne rakete. Model T-850 ovo usavršava, nadograđene energetske ćelije zamjenjuju stare nuklearne baterije, pružajući mu veću izdržljivost i snagu. Može raditi neprekidno godinama bez odmora. Reagira na prijetnje brže nego što ljudsko oko može trepnuti i prati više pokretnih ciljeva, istovremeno pomoću infracrvenih, ultraljubičastih i akustičnih senzora. Endoskelet je obložen hipergustim legurama, koje mogu izdržati metke kalibra 50 i plazmensku energiju. Njegovi hidraulički servomehanizmi mogu probiti ojačana vrata i baciti metu od 320 kg preko prostorije. Ali nije sve u sirovoj snazi. Terminator je i taktička preciznost. Vidjeli smo kako analiziraju neprijateljske obrazce u milisekundama. Postavljaju zasjede ljudskim vojnicima. Pa čak i nadmudruju sam Skynet kad su reprogramirani. Infiltratorske jedinice su toliko dobro oponašale ljudski govor, emocije i ponašanje da su čak i iskusni vođe otpora bili prevareni dok nije bilo prekasno. T-800 pokazuje iznimnu brzinu i reakciju, prateći vozila pri velikim brzinama. Izbjegavao je pucnjeve iz blizine i reagirao na eksplozije tijekom detonacije. To stavlja procesuiranje i kretanje Terminatora sigurno u nadljudski raspon. Njegov arsenal ovisi o misiji. Plazma puške, miniganovi, raketni bacači. Bilo što može postati produžetak njegove preciznosti, ali najopasnije oružje je njegovo strpljenje. Ne umara se, ne sumnja u sebe i stalno lovi. U T2 prolazio je kroz zidove paljbe neuznemiren, izračunavajući putanju svakog metka, prilagođavajući svoje ciljanje čak i dok mu se vlastito tijelo topilo. T-800 je njegova najsmrtonosnija osobina. Njegova neuronska mreža omogućuje mu učenje, evoluciju i razvoj nečega nalik svijesti ako se reprogramira. Kao što smo vidjeli s modelima čuvara koji su štitili Johna Connora. Ali, nemojte se zavaravati, bez tog reprogramiranja. Terminator nije moralan, on je mehanička neizbježnost u usporedbi s drugim ubojicama iz fikcije. Nije najjači, najbrži niti najpametniji, ali je uvijek onaj koji ostaje na nogama do kraja. Pa, tko pobjeđuje? Evo kako izgleda. Čovjek protiv stroja, priprema protiv programiranja,
jedan od najpametnijih ljudi protiv jedne od najsmrtonosnijih ubojica. Na papiru ovo zvuči kao noćna mora za Batmana. Theo Samsto je jači, izdržljiviji, ne osjeća bol, ne umara se i ne oklijeva. Može probiti zidove, otrgnuti čelična vrata, proći kroz metke, preživjeti eksplozije i nastaviti dolaziti poput horor filma. Ako dođe do tučnjave šakama bez naprava u hodniku, ishod je jasan. Da, Batman je u ozbiljnoj opasnosti, ali evo u čemu je problem s tom idejom. Batman gotovo nikad ne igra pošteno, a sigurno ne bori se glupo. Počnimo s onim što Terminator donosi u ovu borbu. Theo Samsto je kibernetički organizam s hiperlegurnim endoskeletom. Može jednom rukom nadjačati muškarce, zdrobiti lubanje, savijati čelik i bacati ljude preko prostorije, kao komad namještaja. Izdržava rafale sa čmarice, puške, eksplozije, vatru, sudare automobila, što god poželite. Čak i kad mu meso izgori, stroj ispod samo nastavlja, bez straha, umora i milosti. Ugrađen je sustav za ciljanje, taktičku analizu i procjenu prijetnji, a neke verzije mogu učiti s vremenom. To je u osnovi program za egzekuciju koji hoda. Ako se dovoljno približi da uhvati Batmana, to bi moglo biti to. Jedan udarac može slomiti kosti, a potpuni zahvat. To je smrtna presuda. Terminator je fizički jači od Batmana, nema rasprave, ali Batman nikad nije bio samo o statistikama. Kad Batman shvati s čim ima posla, borba se potpuno mijenja u trenutku kad ga Batman skenira, čuje metalne korake, vidi kako meci iskriče umjesto krvi ili gleda kako Terminator ignorira ozljede koje bi ubile čovjeka. Batman zna da ovo nije čovjek, ovo je stroj. Kad Batman shvati da se bori protiv stroja, sva pravila padaju u vodu. Bruce je cijelu svoju karijeru proveo boreći se protiv bića jačih od sebe. Bane, Killer Croc, Clayface, Solomon Grundy, pa čak i prijetnje na razini Doomsdaya. I povrh svega, borio se protiv najsmrtonosnijih robota i androida u fikciji. Mezoa, braće, iDronova, Omaxa, android ubojica, vanzemaljskih ratnih mašina, apokaliptične tehnologije. Theo Samsto nije nepoznat teren, to je samo još jedna meta. Batman ne koristi snagu ni hrvanje, već svoje prave prednosti. Gadgeti, planiranje, kontrola bojišta i ciljanje slabosti, a strojevi imaju slabosti. Prva velika stvar, elektromagnetski puls Batman, ima elektromagnetski puls granate, elektromagnetski puls batarange i elektromagnetsku pulsnu tehnologiju posebno dizajniranu za isključivanje naprednih strojeva. Koristio ih je na svemu, od vanzemaljske tehnologije do dronova na razini Brainiaka. Terminator radi na elektronici, naprednoj elektronici naravno, ali ipak je to elektronika. Snažan elektromagnetski puls udar mogao bi mu spržiti sustave, zamrznuti ga ili ga dovoljno usporiti da Batman dovrši posao. Drugo, Batman nosi eksplozive koji razbijaju beton, uništavaju oklopna vozila i probijaju ojačane strukture. Theo Samsto može preživjeti eksplozije, ali ne beskonačne. Batman ne baca samo jednu granatu i nada se. Postavlja zamke i eksplozive, ruši zgrade, zakopava neprijatelje, koristi mine i ljepljive bombe. Nekoliko izravnih pogodaka možda neće završiti stvar, ali stalna paljba sigurno ga može onesposobiti. Treće, zamrzavanje i zarobljavanje. Batman koristi kriogenu tehnologiju, zamrzavajuće granate i oružje s tekućim dušikom. T-1000 je slab na zamrzavanje, ali čak se i Theo Samsto može usporiti. Zglobovi se blokiraju, servomehanizmi zapinju, kretanje je otežano zbog ekstremne hladnoće. Zamrzni, obuzdaj i rastavi ga. U najgorem slučaju, zabi se Batmobilom u njega. Batmobil ima projektile, topove, oklop, probojne metke, elektromagnetski puls oružje i dovoljno snage za probijanje. Dovoljno snažan za borbu protiv tenkova, ali Theo Samsto nije otporan na njih. Samo udarac Batmobila punom brzinom mogao bi ga lansirati kroz zgrade, a zatim ga pogoditi projektilima i elektromagnetski puls OM. Igra je gotova, a tu je i Batmanova prava supermoć. Prilagodba. Terminator slijedi programiranje, lovi, napada i ubija. Koristi unaprijed određene taktike.
Batman proučava neprijatelje u stvarnom vremenu. Svaki udarac ga nečemu nauči, svaki promašaj postaje podatak. Za nekoliko minuta Batman bi shvatio koliko je snažan, koliko je brz, što ga usporava i kako reagira na određena oružja. U međuvremenu, Terminator se ne može psihološki prilagoditi, nadmudriti Batmana niti improvizirati na istoj razini. Ne postavlja zamke, ne blefira ni manipulira, samo napreduje. To je upravo ono što Batman želi, jer on postavlja zamke. On pretvara gradove u oružane sustave, mami neprijatelje u uska grla, koristi sjene, visinske slijepe točke, urušene podove, magnetska i električna polja, oblake plina i zvučna oružja. Što god mu daje kontrolu. Ako borba krene s nenaoružanim Batmanom u hodniku i Terminatorom 10 metara dalje, to je zastrašujuće. Vjerojatno je to najbolja šansa za Terminatora. Ako Batman ima svoju opremu, poznato okruženje i nekoliko minuta za procjenu protivnika. Terminator prestaje biti lovac i postaje lovina. Batman ga pogodi elektromagnetski puls. Uspori smrznutim granatama, zaslijepi dimom i svjetlom, a Batmobil ga probije kroz zidove. Eksplozivi ga raznose dio po dio kad se napokon razbije na puzajuću metalnu kosturinu. Batman ne drži monologe, samo ga dokrajči. Ovo je isti tip koji ima planove za nepredviđene situacije za bogove, vanzemaljce, brzonoge i one koji mijenjaju stvarnost. Kibernetički ubojica iz budućnosti je opasan, ali to nije iznad Batmanove razine, pa evo presude. Ako je borba prsa o prsa, bez naprava, pripreme i bijega, Terminator bi mogao pobijediti, ali u pravoj Batmanovoj borbi s opremom, mozgom i kontrolom bojišta, Batman dominira. Terminator je jači, Batman je pametniji. U ratu između mišića i pobjeđuje. Batman će većinu vremena dobiti ovu borbu.